Мына Зейнура кадыр баркыңыз бар екен, алтындай вакыттарын аябай эшик ачтыңызга ушунча коноктор келип атат экен. Кудай кааласа бир уул кызга той кылганыбызда bundan дагы түмен эл келет деген ниеттерибиз бар. Анда эмесе кербен башы, көч башы деп коебуз. Азыр чыккан коноктордун аксакалы Темир акебиз экен. Бир шаңдуу кол чалып койсоңуздар, Темир акеге сөзүн калабыз. Той болгон дайыма ушу жакшылыктын көргөнү. Ушуларды тойларда ушу денсаулык үчүн болсун. Милейдем Зейнура, ушу бүгүнкү сен ушу кафенин ачылуу азеп тойтуп атабыз. Милейдем ушу жарантан бери айтып аткан жакшы кабыл тилектердин бар жогу кабыл болсун. Ушу кафеге канча пут кирсе шанча пут кире берсин. Өзүңө да ден соолук, туугандарыңызга тынчтык. Милейдем басташ ачылышын кылып атасың, ачылышы жакшы, кафелерден болсун. Ушу канча пут кирсе шанча пут кирсин. Ушу тойлар көп боло берсин ушул жерде. Ошого силердин ден соолугуңар чың болсун, өзүңөр эл менен бактылуу болуңар. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Бүгүн Зейнура кафенин ачылышы менен куттуктайбыз. Чын жүрөктөн дайыма ушундай конокторго толуп, жакшылыктарга кызмат кылган кафелерден болсун. Баарыңыздарга рахмат. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү кадырлуу коноктору, досум. Ушу алган сараем байлык болсун, канча пут кирсе шанча пут кирсин. Элдин кызматын кылып, ушу үй-бүлөм менен, балдарым менен, эшинем менен дайыма жакшылыктардын үстүндө дасторкон жайып жүрөм. Баарыңыздар куш келипсиздер. Kalgan süylebey kalganlar aslında süylөгөндөрдүн сөздөрүнө чын жүрөктөн кошулушат экен. Биз дагы калып жүрүп кошулабыз. Анда эмесе белек тапшыруу аземине бергенге 5 көп, алганга 6 аз деп коет. Келиңиздер. Алгандын көңүлү толсун, бергендин чөнтөгү толсун деп тапшырайлы. Кош келипсиздер. Куттуктап койсоңуздар болот. Чоң рахмат. Сиздер дагы кафе ачканда Кудай кааласа Зейнура дагы Ayağlar sözsüz çoğuluklu salışınar gerek de. Прическаны 5000'e жасаттыр, бузасыңар. Колуна карматып койсоңуздар болот. Бу аялдар олтурганда ушакты сүйлөсөңөр болот. Şu бийлеп атканда дагы ушак сүйлөйт го. Мындай бийлеп атышым, мындай жакшынакай бийлеп атып эле, анаңызда бийлеп атып эле. Элмира эженин прическасы өзүнө жарашпай калыптыр да, ушундай. Деп. Ушундай сүйлөштүңөр да, өзү кыргызда гана ошондой. Кыргызда гана өзүңдүн балаңды сурайт экенсиң. Ким баласысың балам деп. Айтып койчу, ким баласысың деп. Мына баладагы мандара шоңго өткөн чоңойгонча. Дагы бир кыргызда бир жакшы сөз бар. Жаңылыктар барбы десе, наркы экинчиси жаңылык деле жок деп коет биздечи. Эң жакшы сөздөрүбүз. Дагы бир кийинки конокторубуз чыгардан алдын дайыма жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, бир жакшы сөзүбүз бар экен. Дайыма күлүп жүр дейт, ыйлаганды турмуш өзү үйрөтөт деген дагы бир жакшы сөздөрүбүз бар экен. Олимп тоосунун эң чокусунда бир жазуу бар экен. Ден соолукту узак жашаймын десең, мына бир жакшы сөздөрүбүз бар да, Олимп тоосунун башына жазып коюптур. Ден соолуктуу болом десең, чурка, бай болом десең, чурка, сулуу болом десең, чурка деген жазуу бар экен. Биздин кыргыз 4,5 туруп алып базарга чуркайт го, значит биз көп жашайт экенбиз.
Külgöndü üren deydi. Yusuf Bolasagın atabızdın bir jakşı sözü var eken. Adamdı iki gana nerse kartaytpaydı. Jakşı söz, anan jakşı münöz deydi. Jakşı münözünüzü görsetip, jakşı sözlerini süyle otursak, hiç kaçan karıvatlık emez. Bu neme 10 yaşım deydi. Bu 10 yaşım oyun salgan ulaqtay deydi. 20 yaşım şıngır akkan bulaqtay. 30 yaşım uçup kongon buluttay. 40 yaşım kından suğurgan kılıçtay deydi. 50 yaşım bul ayavay biyik beleken, buğa jetken çeneli azamat ereken. 60 yaşım arkan dalgan attay, 70 yaşım jeledegi kulunday, 80 yaşım sel alıp ketken bulunday, 90 yaşım bu teriden çıkkan şor eken, baldarındın baldarına hor eken deydi. 100 yaşım bu var eken da жоқ eken deydi. Жалғыздық берет арбашқа, жақындым барқым білсін деп, жақырлық берет арбашқа, дүйнені өзі жейсін деп. Қайғыны берет арбашқа, жырғалды еңсеп тұрсын деп, талқалайт кейде тағдырды, өз қолы менен құрсын деп. Көз жашты берет адамға, қылғырып кейде ақсын деп, жүректе тұрған қайғыны білдірбей жуып салсын деп. Сүйүүнү берет адамға, арзыған ошол адамдын азабын күн-түн тартсын деп. Bir туған берет адамға, қайғының тегін тартсын деп, перзентті берет адамға, қарыған кезде бақсын деп. Ажалды берет адамға, бұл дүйнө өтіп кеткен соң, арқы дүйнөдө тынчыраак уктап жатсын деп дейт экенбиз. Ушул чып деген өмүрдү дайыма күлкүнүн үстүндө өткөзүңүздөр. Каалоо тилегибиз ошолдон да эмесе биздин сол канатыбызда отурган жакшы сый конокторубуз бар окшойт. Эжекелерибиз, акелерибиз, жүрүңүздөр. Аксакал бар экен араңыздарда. Жалпы бардыңыздарды сөзгө чакырып коеюн. Жүрүңүздөр. Кана, келейинчи ау. Жыйымыга кирип кетиштиби? Хорошо, анда эмесе. Мына оң жақта да мына бекине отырған қонақтарыбыз бар екен. Ороздың мафиясын шақырабыз. Жүріңіздер эмсе қонақтар. Бекине отырасыздар. Жүрө бериңиздер. Ақсақал халва деймін. Жүріңіздер. Жалпы қонақтар. Зейнураның жақсы көрген адамдары чекіледі. Бекине отырса жанатан бері. Чоң үйдегі күлсе, кичик үйдегі күлсе дейді. Ороз Ио компания. Дедім ғой мен да. Келіңіздер. Мұнадағы бір сыйлы қонақтарым шығып отырады. Жаңағы ағайын көбейсе ат көбейеді, аусын көбейсе аш көбейеді деген бір жақсы сөздер бар екен. Жақсы саналаштарым келіп отырады екен. Дос-жар демекші сөз ұйғарамыз. Орозда сөз. Ашқан ресторанның болсын. Ниеттен ашқан тілеген келе, ішкенде келе. Зекарам ашқан ресторанның бұл болсын. Қанша бұл керсе, ошончо бұл керсе. Ушул жерден агарып көрүп, чоң-чоң тойлорду көрүп, жакшылыктан ушул жерден көрө берет. Нурал досу, ачкан рестораны, ал жолтой болсун, канча көп кирсе, ошончо көп кирсин, ушул айткан каалоолорго кошулам. Бул жерде көп жакшы нерселер, тойлор, только тойлор болсун, досум, жакшылыкка келип турайлы. Ушул элдин керегине жараган жакшы ресторан болсун. Кыргыздардын популярный, эң астыңкы ресторандардан болсун досум. Саңа ден соолук, узун өмүр, бакыт каалайбыз. Ушул балдарыңдын пешенесине жаркылдап жайнап бар бол. Калган сүйлөбөй калгандар, астыңкы сүйлөгөндөрдүн сөзүн чын жүрөктөн сварка экендер да кошулушат экен дагы. Азыраак белектерибиз бар, тапшырып алалы деп суранып атышат. Анда эмесе аз болса көптөн көрөлү, саман болса чөптөн көрөлү деп кабыл кыла алайлы. Кош келипсиздер, азаматсыздар. Сиздер да алып кой кылганда кула каласыз, Зейнураның компаниясы кызматына берет.
Rahmat. Emin janakı atayın çıkıp kalgandan keyin daha bir tamamızlar tatlı olsun deyiş dağı köpçülük toylarda daima ırdap жүрөмүn. Özüm dağı жақшы көрөmүn. Буларды eski yıllardan beri Karaşoro degenlerin atkары bir en kabul kılıp koyaslar. Kalooçular bolgon bolsa başlarını kıymıldatıp ırga koşulup dursun. Karaşoro. Спасибо. Ketib qoldi. Спасибо tushunib turganlar. Kelinglar hozir bu qonoqlar jananaga chaqirdim bile. Qaynejeleri de oturasızlar orasında ecekeleri жақсы көргөн Зейнураны. Келinglar сыйлуу qonoqlarыбыз деген сол канатыбыздын 3-чү столуда коесуз. Кол чаап койсоңуздар, кадырлуу qonoqlarыбыз. Жоқ deyt, alыстın жақыны var, almaqtın bermegi var deyt, suunu singen jerge sep, bir kolumda aça жүрсөң, bir kolumda juma jür деген жақсы bir Kırgızdan ekspertten, испытанияден өткен makallары var eken. Dağı bir sıylуу konoqtorubuz söz кезегин alып olturat. Жақсы tilek jarımız deyt. Kol çaap koysoq, ayınlarga söz bersek. Hurmatlı konuklar, hoş geldiniz. Şu kafe restoranın açılışına. Zeynura Ayş kızım, erke şu sizlerde şu canlı restoranda Orusya'da açıp şu elge hizmet kılvatkanı söyle. Çok rahmet. Kızlarda ilgili ata oğlan ekbetken köprü salgan, yol salgan bu soğuk. Şu restoran, kafedagi bu çok soğuk. Şu yerde köp yaşlar uylanıp, yüzlüğün, binlegen yaşlar uylanıp, öz yollarına gidip kuda kalasa.
ошондой эле сиздерге дагы ийгилик каалайм. Эч качан оорубаңыздар, ушундай жакшылык иштерди ушу Россиянын жерлеринде көп жерден ачып, каалаган максат ойлорго жетишке мен ак жүрөгүм менен алайлык болуп салам айтам. Зебралысың. Өзбекімді біріншіден чилде жолықтырайын, өз оқуына барлығы. Ол бағаның рахма үшінде жақшылар кафе чаптың. Ұшы кафелері бұттара келе берсін, көп клиенттер бола берсін. Аябай жығын сүйілі отам, аябай жақшы. Талқыға елдерін білмейған өзіше. Өзі чилде жолықтырайын, өзін өңбек. Атаң папаңдармен бары жақшылар кафе. Şunu butları şunu emeğe kahveye sıvay balık oluyoruz ne? Renkleri tutuyoruz. Balıktır da bayılıyor. Şu vakit kızlarının olmakta gelişler. Zeynur arkadaşımız bugün toyxana açıp bağırızı buandırıp karasam ayvay girgende ayvay buanıştasında Kırgız ornamentleri tartıp çaşlagan büyülörü toy bozup jülükçülör tartıp çaşlagan jasalgan apatır. Бұл өзінше аябай чоң еш. Кыргыз жерестерінің ішінде жақсы ес алып, үйлерін той болсын деп жаштарға тілек қылған екен. Сүннет тойдан баштап юбилейге чейін болсын, 90-100 жылдық юбилейімізді қатасын. Келешегің кең болсын, бақытлы болсын, елдің батырынан жүрген, елдің айтылған қабыл тілектері бақ батырға саған қабыл етсін. Рахмат саған. Kafe olsun, özümün ömrümün olsun, üçüncü evde daima toylar olsun. Жанура болсын, жақсы естің, башқа болып тұрасың, жақсылық ашылсын, дайым жақсылық болсын, дайым тойлар болсын, елдің қатасын алып, сен өмір өсіп көгеріп жүре. Çok da beni özümde iştahtım, mağazı yaşlık olsun, gıptı, kayıntı Қалған сөйлебей қалғандардағы астың ақсақалдардың сөзіне чын ниетімізден қосылабыз деп тұрады. Бар табағын, кен табағын деп қойытқан қырғызда. Орысшасы иди туда мой чашка, иди сюда мой чашка deyken. Қол жағып тұрасыз, қош келдіңіздер. Отырбай тұрасыз, ежекелер. Рахмат, отырбай тұрасыз. Сіздердің үрматыңыздарға кен ошондой эле жана астыңғы шыққан сөз кезегин алған сыйлуу конокторубуз ошол жерде могул жерде. Жеңгеш, кайерде отурасыңар? Компанияңыздарды алып чыгыңыздар. Ороздун урматына бүгүн бийлебей, качан бийлейбиз? Зейнураны ортого алабыз дагы. Жалпы бий алабыз. Эжекелерибиздин суроосу боюнча, акелерибиздин суроосу боюнча дискотека 80-десятых менен баштайлы дагы. Бүгүн бийлебей кайерде бийлейбиз? Ордостан класстагы жалпы бий. Just
your lips, I'm intrigued by the taste. The way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home. Let's cut the chase. To every man there's two sides. What do you choose? If you chose my law, that means you never alone. Don't hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of. I'm in love, such a dream. She's so looking at me. I'm in love, wraps up heart.
Toyumuzda ikinci bölümünü ayakta baratatandıktan keyinki söz eğlerin toyurduğu çakırabız. Keyinki söz eğleri mına o жерде отырған bölölөр деп айтылды. Сағыныка баштаған жамаат ошондой эле мына Кубатака коштогон, сиз каш болгон, Алтынбек, жандаган жеңелер, акелер, жалпы барыңыздарды сөз кезегине чакырабыз, басыңыздар. Жалпы барыңыздарды мына ушул тараптан эсептегенде экинчи столду жалпы барын söz bırakını çakırabız. Kılganдар keyinki söz eğlerine mikrofon verirden burada erkecebizde çakır olayla geliniz erkece gelip koyunuz. Жақсы қалу тілектерге көңіл бұрып кетіңіз. Сағынықты баштайбыз. Зейнура, Бөлөшү, Жеңел, Эсол тобу, şu açılgan torbalara harpler, başlıklar olsun, toylar olsun, ne dilesiniz bile yapmasın. Ne diyeceğim ben? Bugünkü Aktoy'a kelgen konaklar, hoş geldinler. Ana şu bizge Zeyna şu Aktoy kafesi aytaydı. Şolar Zoltoy maylı sütlü kafelerden bolsa daima şu Kırgız'ın daima Aktoyları bolarsın. Maylı sütlü olsun, berekeli olsun. Tapkan жақсылықтарға насip етсін. Дені солыңарды берсін. Неме көйлер болсын, каналарда, жақсылық нәрселер болсын да, дайыма көйлерде болсын. Bizde Zeynura şu Sağınakan sözlerine koşulabız, Алтынбектің sözüne dağılı ne, жақсылық sözler. Siz dağ erkece aruan, karuanız, şu kızlarımızın oğuzunu görünüz. Janakı ne de koyat demip erkekler ödem de bile erkekler mындай kıyqırı örüz. Biroq kız bolayın kuyumdu olat eken aldığınızda daima külkünüz günden günge yaşara ödünüz. İlayım bereke olsun, bereke olsun, bereke olsun, bereke olat da koyat. Zırak bilekleriniz var ele, suyurmatınızlar var eken. Tapşırın olsun. Assalamualaikum. Kardeşim, rahmat. Şunday kafe açıp o şeyde Россияның немесін неметіп, Kırgız намысын болып, Kurman Jandatқа, onun Abakanға барсам, Kurman Jandatқа естелік немені қармап. Ошондай қыздардан ол Kırgız намысын болдығын, ата-енеңе қайырымды ұшып кафеңменен барып айтып бұлап кетті ғой. Ошо сөздің артын ұлайым. Ошо erkek bala arasında kız kayrımlı olur. Rahmat, şuna baktığında ömürlü ol. Çok rahmat aytılgan kalı ötülekler kabul bolsun deybiz. Kelingizler, toy ellerini kututаңыздар да, орындықтардан орын алыңыздар. Аш тартылат дейт, toy ellerini kututayбыз. Заманбап.kg эксклюзив. Kedin sözünden yanarmayın, ay yanarmayın.
ай урматсыйды тартулап мағардайын түшті қызы қарындашым садаго. Чоң рахмат келиңиздер туугандар, орындуктардан орун алыңыздар. Аш тартылып атат. Андыктан биз кийинки кадырлуу конокторду сөз кезегине чакырабыз. Ар бир тойдо ойноп бийлеп биринчи месалдарга жетишип жүргөн, мына жерде бүгүнкү тойдо анча ойнай албай калдым деп жүрөгү сызылып отурган Мурат Жиздеси баштаган компания деп жаздырып кетишти. Келиңиздер, жаппарыңыздарды сөз кезегине чакырабыз. Demалганы ысык көлгө барган эле, суу берип суу көрдүм көлчегине, тамчылыкта ийилген белимде, канча суу көрө албадым көзүмдө, атын айтчы таанышам арман менен. Мына кийинки сөз кезегин тууган уруктарда болот дейт. Андыктан сөз кезегин кадырлуу коноктордон күтөбүз. Ассаламу алейкум. Хош келипсиздер. Бакытсыз Зейнура эжем ушу ачылган Зейнур рестораны сиздерге кут болсун. Бул жана айтылгандай кыргызча которулганда 100 жылдык экен. 100 жылда ошо канчалык бут кирсе ошончолук бут кирсин. Сиздин өмүрүңүздө керегибесин эже. Урматын көрө бериңиз. Бар болуңуз, аябай ич отуруңуз. Сага чын денсаулык, узун өмүр, жана да албан ийгиликтер калардан. Зейнура, абде балдарды тапқан жересен болуңыз дейсіздер, шоқтарыңыз бақытты болсын. Шунча ниет ұрып, мынау кафені ашып атсыздар, шул иши берсин, тынч болсын, балдарыңыз тынч болсын. Рахмат айтылган калып пикир кабыл болсун. Той ээлерин куттуктаңыздар. Аш тартылып атат. Ашка көңүл буруңуздар, келиңиздер. Basıp karıp tanıştım o yattın ayttım. Şirin şirin gep saldık çalınmadı. Kalan görev adaşı oyamayadı. Buldum evi sevgilim sanırmadı. Buldum evi sevgilim sanırmadı. Geldiniz bu koyunuz başkanıken. Suyu kuşu bir şarına konmadıken. Şimdiliğden bir tatlı tatsan ege. Arman çok bulduyla ömrüde. Şimdiliğden bir tatlı tatsan ege. Arman çok bulduyla ömrüde. Тойхананын ачылыш аземи да акырындап баратат. Андыктан алдыңыздарга дагы да болсо жакшы тамактар тартылып турат. Жакшы тамактар менен сиздердин алдыңыздарда Өмүрбекти чакырат экенбиз. Келиңиздер туугандар. Өмүрбек сиздердин назарыңыздарда. Кел Өмүрбек.
Meleke kullanma Tanıdın bayramını seni Mahavat sırlarına Şunları çizip döndüm bir gün Ölümde civarında Tanrı'nın balığı Gelirsin tekrar Almadığım Görünler Allah dolu tahtın şamanetler Almadığım Görünler Uygunluğumuzda sen alametler Rahmat. Mınaki hurmat doğanlar, aldığınızlarga aş tartılıp da uşul 1 minut vaqt ber, 1 minut tınçırağa aş jep alışınçı deyip toyelер. Andıqtan 1 minut sizler üçün tını bol. Aş jep alыңızlar. Bayım dep atat, bir gana kolçıgan өлөң gana okup ötkensizler, kelingizler.
Men sizge emni qalayım, bakıt qalayım. Ardayım uşunday men toydu qalayım. Ardından apa gelip çöküp durgan. Men sizge ay çopanday kızdı qalayım. Ardından apa gelip çöküp durgan. Men sizge hastayım qalayım. Ardayım uşunday men toydu qalayım. Ardayım uşunday men geçti qalayım. Çok rahmat manake, hanımefendi, Aqtoylardan tartkanlarga, aq tilek aytkanlarga, xizmat kılıp жатkanlarga, үйүнө qaytkanlarga, жалпы барыбызга той элинен ыраазычылык айтылат. Ошон менен бирге той элине жалпы элге ак бата берилмекчи. Ак бата бериш үчүн Муса эке, Базарбай эке, Айжо эке келиңиздер. Бул жактан Сагын эке деп айтып кетишти, басыңыз. Шейнуранын аяштасы бар дейт. Сол да, басыңыз сиз. Ana bu taraftan Polo Döken'e çakırat gelmiş sol kanattan gelingizler. Ak bata verişçi. Gelingizler. Batadan el gördü. Bata.
70 адам келсе 70'ten 10'u kızır deydi emespi. Andıkta mına uşu bugünkü toyxananın açılış azamine gelgen elden jarmından göğünün batası deyse de Kuday buyursa bu üy bile baktılı oladı şonday ele bu toyxanaga bot bereke konok demekçiyiz. Andıktan o mindep jalparız, ak tilek bata kılıp turabız. Musa erkeden bata alabız. Amin. Amin. Ne deyiz yetkece, şol ballarınızın sıyın, kızlarınızın hurmatın görüp, nevre çevreleriniz meni şıktık kenge emetip жүрөрүң ap, eleceğiniz başınızdan düşmesin. Hiç ballarınızın sıyında gana жүрüңüz. Eldin nemesinin şu kafe açıp emeğine oturasız, eldin sıyında görüp, şu toylarda ötközün, şu kızlarınızın, nevrelerinizin toylarında, şu toylarda, jaşlıklarda geleli biz. Daim jaşlıklarda jakşı çoğu, siz meni şu jaşlığınızды bölüp жүрөөрeli. Oşonday ele şu balların bärіңер baktılı bolgula, tinç bolgula, esen bolgula, ömürüңөр bersin. Amin. Allah. Amin. Allahu Ekber. Gelinizde dağı ne olsa aksakallarımızdan batalağız, Zeynura'nın ayaştasından batalağız. Amin. Zeynura erke şol restoran, kafe sizlerge şol daima жақсылықтап келсін. Şu жердечи sizler şu kırgızlar üçün salgansınlar. Şunu için ben ataylar aytayım. Şu sizlerge en sonun baktını en son жақсылықтап келсін. Şu жерде жүрген kırgızlar üçün, şu жерде жүрген el üçün bir otasınlar anaylar. Daima şu жерде жақсылығын көргілі, şu жерде çayын içkілі, ömür boyu жаманшылық көрбөгілі. Daima dersin onu çın bolsun. Şol kızın öküm daima şol yer üstünde ellerde hizmet kılıp жүрөгүлө, hiç kaçan olmagıla, Kudayım sizlerdi koldaсын. Amin. Amin. Allahu Ekber. Gelinizler emi Bazarbay erkeden aksakal apalarızdan nereden? Bazalar. Amin. Erkek anayım. Kızın, nevrelerin niyet kılıp şunca kişini jıyıp mına жерді açıp atıp dursun, elge hizmet kılsın, bizim sayetliklerge şu bala çakaga aylanayım. Ne dileseler Allah'ım dileyinlerdi kabul kılsın. Bayramların batasını versin, bayda öyletin versin, kızıl barakasını versin. Ne dileseler dileyinlerdi kabul kılsın Allah Teala'm. Bala çakam bilen tıl çaman oynayıp gülüp şu жерде jarqырап жайнап. Elge hizmet kılaveringler aldığına öteyinler. Umruңar uzun bolsun, örüşüңөр жайык болсун ардайым. Amin. Allahu Ekber. Gelin sizden de bir yol batalaylı da ananın erkeklerden batalaylı. Amin. Peygamber batasın versin, bayda öyletin versin, ketmeste öyletken pel versin. Kazanıңar aşkat olsun, үйüңөр başkat olsun, asmanıңar açık olsun, kursanlar tok olsun, eştekeden kem bolgogula. Uşulaşkan kafeňer maylı süttü olsun, akçoktay olsun. İyigilik alıp kelgen şu berekeli jakşı kafelerden olsun. Şu bala çakana buyursun. Balam sen de şu oylagan tilegen maksatyňa jet. Erke sen de şu daim jakşylykda bala çakan men oynap gülüşün dep jak sanagan tuğan urup menen dostlar menen daim birge olup bar olup bay bolgula. Aydana aman жылдан esen bolgula. Barlarga dens olup işiňerge iyigilik bolsun. Amin. Allahu Ekber. Gelinizler Bazarbay erkeden batalayız. Erkece şu ballardan, kızlardan hurmat sıyına iyi olunuz, nevrelerinizin sıyın görünüz, dayardan ışım olan turgan eki jigit üylönsün işerden, kızlarımız da Kudayga şükür semyalı olup turat, semyası menen aman esen, işlerine iyilik olup, şu laftan ayağı joktay saraylardan olsun. Amin. Allahu Ekber. Geliniz. Hacı Aka buna jaktan bata verip söz mikrofon çiğlap ketip mi kalın kanmasına? Mayli, amin. Erkemce şu tileğinizlerdi Allah Teala versin. Aksakallar aytıp ketkende şu Peygamber batasını versin, bay dövletin versin, kızır berekesin versin. Şu bala çakanızın bağırdığın toylarında şunday көп жүрөөрүңүздөр. Жақшылық кылайм. Amin. Amin. Allahu Ekber. Mınaki toy bulut dep köpten beri batalabız dep жүрөбүz. Sağın akadan batalabız. Amin. Amin. Erkeceğine ne deriz endi? Şu kafenizden baraka payız ketmesin, her daim жақсылықтар болsun. Şu bala çakağızın günü için görürüz, orbanız, ne solta olmasın. Amin.
Amin, Allahu Ekber. Келиңиздер менен көптөн бери той болот деп Мушайка мына жерде кызмат кылып жүрөт. Жалпы кызмат кылгандарга бүгүнкү кечедеги жалпы кызмат кылгандарга бир батагыңыз берип кетиңиз. Ne derim Şerde kızmat kılıp düşün, neme kılıp, bärce jürgenlerдің densoğluğu oşul çın bolsun. Oşul kızmat kılgan ballarga bäri daha bir öde kızmat kılat. Şolar da esen bolsun. Şu niyettilegen maksatına jetsin. Nerede alıp barıp şu konsert eme kılıp alıp barıp uyuşturup oturasыңар. Sizlerge dagы densoğluk. Şunday oyunlar uyuşturup, şunday süylöp, şu jakşı ötközüp жүрөгүлөр. Neden şu elimiz tınç bololu, bärimiz şu jakşı oturup ketip atабыз şu. Bäri de sen hemen jeterler, tınç oynap gülüp büyüyüyorlar jeter. Amin, Allahu Ekber. Mınaki hormat tuğanдар. Жалпы эле элдин батасы тишиндебиз. Мына ошентип эркече балдары төрөп өстүрүп койгон экенсиздер. Мына ошентип кафелерди ачып кызмат кылып отурат кыргыз элинде. Рахмат сизге дагы. Мынакей урматтуу туган, бүгүнкү мына ушул той кечеге келген, келбей калгандар, бүгүнкү тойду уккандар, укпай калгандарга жалпы барыбыз Алла Таала эки дүйнө бактылуулугун берген болсун. Мынакей бүгүн келген ар бир коноктун үй бүлөлүк мерими дайыма гүлдөп жайнап өнүгүп өсө берсин дейбиз. Мына ошентип бүгүнкү тойдун ачылыш аземи аягына чыкты. Амин, Аллаху Акбар. Келиңиздер, эми эч ким иш жака кетеке жок экен. Зейнура айтты, бүгүн эч ким кетпей жатып калса болот деди. Кафе өзүбүздүкү. Эшикке чыгып турсаңардар, төшөк салып алсак кайра киресиздер, келиңиздер. Мынакей урматтуугандар, бүгүнкү мына ушинтип той аягына чыкты. Рахмат, келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн.